Anopanonsia abogana de shimama mimamuni na chimama kwaba. De bahin kain 93.3 FM so. Ebrazo sense madura SVT no besi nano pay. Ye buoboni ne nano de baba somo se. Anopanonsia akankase. Ensem so de biasi papa pa echambo twunwi. De obetie bi ene se. Efutu akwa magana mine na se. Si yakoso akra no mafro bi man so bo man mu a. IMF nso ye 9 power da de bi ebekọ. Kani swafo no hwe enkoda ene ema bambo nsem so ma media tujo se NPP na ban na so adi wo ya papa ni buafu wo mo omayire ma de hye wo ogwa na nanom atrankonya edi atujo se okọ ni kroma suku atele ho pa na so ne mofra empe school ko metrabo sompo na makọ obi man so mekọ Rwanda na famienu ntem nipa bebro oha ato nananom ewonsiedo ekoba ne sen medimu nsem eba besom ne anopai wei ene afoforo bi na no pemasi adwa mede ba besom ntibomodin adi machi ewo Facebook live ene YouTube search Ahenkan 93.3 FM chewadwen mekenkan ni na edi amaw information centers bro adwenum kwaduosia so agepenie efa kase live Okwasene Bangalore adwini baku fotrim aka Deadbone aka Chief Driver asenema so across the district aka Goalkeeper Puto wabiem sekuha ejigum ewasene Bangalore oko Akamani Junction ehwegum akwasie wua ehwegum achekrom ehwegum okumani abuabu aka Abonhwa ehonso mo ehwegum seyo ene miamia do bebraje pene efa kase live etweso so ejigum na de medi bai as the one pam enkoma special ice drop rich drop natural mineral water eyesronko me pacho so penso no ma enu ni nsu a ewo so otonom eni ha ni akwadro ne pepenti omanfo de sa na yarwan kitinkiti bi de wo mo to nananom ewo nsedu ensu a emu nti no no ma unya typhoid me pacho rich drop natural mineral water echirei medimu nkoma nkasa di achiro na woni wo mu edidwa medin edikwaku enin kusi buadum ensem ni nkyeremu enin fitiase eni Ahenkan FM wate wasum efuto akwa ma oman konkron Ghana ni na se yenhwe ye papa senso manya yatimi se mebobonu oman yakra free obi man so baba Ghana ediba bedi dwuma ton didi dwa obeta wanum ama wanse na wuram enwuma bi tise de di yasim yakra efree obi man so ba Ghana spa ngrofotui yakra di free obi man so eba Ghana Kendo ye credit free obi man so eba Ghana chese nyoma ye credit free obi man so ba Ghana no oti ebu onma abofo no papa ye kra banchi ntos ne nasifoni na ede bo man konkron Ghana onyankopon adom ye nsasepa onyankopon adom ye nsuo onyankopon adom ye nnua onyankopon adom ye nyoma odo bebre na so nyoma nketinkiti bu onma e wo se adi sika hyem na akuafo ni yi wo mo yam ye adwuma no na oman no so nya so mfason da bi ye nye ne akokra free obi man tutu kra ne emo na we nam so ama Chief Executive Officer kwanchefo penyino da Ghana Export Promotion Authority Gepano Madam Efua Asabia Asare odi atuja se si yekoso ase ebekra nioma afrobi man so abomman Ghana mu dia ene yemfanhye etum se International Monetary Fund IMF yebekoso akon no akobobusia esan se abre ye kra nioma afrobi man so bomman mu abre bia ne ye kra no na nkrofo kro ne man kro no mum na enya mfaso na ye oman konko Ghana ye esia bene enu nti se yepese ye ho toyen ne ye mpese bebobusia bebredi a enwema odro ye no oman mu de adepamfo ye akuafo ye wo ma yi ye nwema wo man mu a ye betumi akra bia fi oman mu akobi man so no ye nhyem kina ye masikankom ye nyama ne nye fenenso mbo na ye nkranko obi man so ne enso yankwaje mfaso ne bi na de bia kase de betra no masamnyawa ti se de hwa aban sene aha ye ni ti se de sabi ye hu ade ye na ya kra ne ma afrobi man so abade bia de a na de bia so ye ba kobobusia ne yakobon so ma kyerɛkyerɛ mo de akyerɛ yen enti madam Efua Sabia Asare a oye kwanchefo panyinu ma Ghana Export Promotion Authority ono ne ntwitwemu a waye ene ne ntenase a waye ahwe petetakrama hunu se de ebo Ghana fom ama man yentumi nya sika dodo ento futuo mu no eye se ye ka nyoma bebrebe efi obi man so ebo man mu nto se ye mom yentoto nyoma ne yenkra fi anu mu sei enko obi man so enkoton
We need more. It's not enough. And so if we want to stop going to IMF, then we have to add value to our products and export more, because you realize that what we have is not even enough. The fact that we got 8 billion doesn't mean it solves that problem. It means it's not enough. We should have gotten more than that. And that's why we are going to IMF. If we add value to our products and we look for the market outside and we export more instead of importing more, so it's about import substitution and export, then we would not have to go and borrow. And Niamuti ye aya kwanche for penyina Oda Ghana Export Promotion Authority GEPA ano Madam Efua Asabia Asari na kani swafo no hwe enkwada ema ene mema bambon semso gender minister former wa abra mampani na nado dankwa kufu ado be di ade kane e wa afimpinu ni dunso no oni mamia ne fiase na wo mu bu o man kakra oni ne bu ye atwamfie makomako be ye enan ena madam Otiku afise jaba etwe krata ba se adwuma no onye biem na sab impenfo ka sab samfunti ene esi police station esi ayimfie ne efro be giran mo anana toma na benkum hene toma na wa hwe benkum hene aso na hwe na so ntempa na ogina wanim na so toton se mane wa o bon so na kokomu sase yire de ejesa mpa tumi wo ho na osi service anwema no no mpeso be so so ntino de ase bibia nkoka papa enye kirede ti nioma ekoso amanyosem no onna kuma ntumi ene se de oka no kran so no ene amanyosem bo abira te on de wagya to no mu na maami gya to no mi otene ba bi kom adwene no ho na nsentem na wote se omanfo bia enu anuane ma school fodi e wo school feeding program no mu caterers no ati omo agumonten esanso yensem twofo nhemu na wo mu nsem ninane se aban no ede wo mu ka aban no ntua aban no sika ode man kwada ne dida konso esensa enu na madam Otiku afise jaba kire se enti aban ontumi ntutu sikasem man kwada mpu nuane a wo mu di endimu ena de bia breaking the 8 enti o se man for to abama no so mra me break 8 ana onye de Ghana for beto wo mu anu nti sesei Ghana for pe bibi kra aban ni mfi Ghana for pe bibi aban no o de akonwanya ne nam nanum sa te se soja ni a ye che na aduane a hye ene na nanum sa na o de ababesi pan breaking the 8 afi wanim na oso no na so adwa ye hwete se ana mame mu akwa no break 8 ye no break no aba beboa me eno na madam Otiku afisi jabase sa na mo ne botan na bandi ahye no tim no enye suban pa enya na monto papa sikasem na anwe ne se ato asawram no onhwe ntoto mom no nya se de bia breaking the 8 no no ntena ne to so emfa ntoto mapengu akwan mu maamnya meka no asemi biribi atwam no sanso eye national women's organizer emma NPP amonyo kontuwe ma na se NPP amonyo konu ye kata akumsa okan bi no chese na aban no oye nioma bi a enye fasikasem ntonye ntoto no nya breaking the 8 ne nya no ene ebedi ada. I'm so passionate about Ghana that anything that I'm doing that is about Ghana, I can't sleep until I achieve it. And that is my worry with my government, that it is the best government for Ghana. And by the grace of God, 1 million votes, we were brought to be the government of the day. Let no minister, what you say, CEO or any appointee think that it is because they are special. It's the grace of God that gives you the opportunity. Why are you a leader? You are a leader to solve the problems. I want to see my government that I believe in to set up. It's not about breaking the 8. It's about solving the problems of the people of Ghana. That is why you are elected. I have nothing to be peeved about. I have so much joy for my party. And I'm very proud of them. Achia emuye, but we must be serious. And so the appointees, the ministers must understand that it is a privilege to be in this position. You will never get it again. Out of 30 million Ghanaians, you have been offered the single opportunity to take Ghana to the next level. Let's die trying. Let's put in the structures. The fight that we fought during the campaign, let us reignite it. And the people of Ghana will understand that we are serious about their development. And we will win back their trust. Take the apathy out. Which life hasn't got issues. But it is our time to get it right. And we must die getting it right. That is why we were elected. And that is why I am so angry. Madam Isa to asoka biem se ebiem afi ohwe na ban NPP a asofo aban ni wo mu ye adwuma ene nkofo aban na pa wo mu so mu nkotena so ye bi ene atena ya udro bi ni wo mu nya adwuma no e wo so dodo na obeste pa se na aban ni hwe na nka ohwan so se tim na o se wiase nso se ona mo no mo ana wo bobla na se obi hu bibi na enye na oka
na ma okoko paya na se wunipa no sabi wunipa yo no akakakra esan se osi etie de anye ne e de afa so agina so atoto nneama ama yensan kade eye ne e de atu anamon abobra eno nti madam Otiko Afisi Jaba kire se na ba ne hwe saade no so sa asoafo bebrebe eno se asoafo no so obi ka bibia wo mu gintum ehu sampa nipa ya sema okensa ne tie kwan ben so na memfa ntoto nneama sa nneama ni na so madam yi kasafa ho. And I want all the ministers and all the appointees and everybody that believes in Ghana to get angry enough. And the government should not take it as that somebody is shaming them. Criticism is good to propel you to get it right. And the people of Ghana are waiting for the government to do the right thing. And by God, if we are alive today, let's do everything that we can. All the challenges are opportunities for us to think outside the box and get it right. Ghana deserves it. You and I deserve it. I am 61. I want to see a Ghana that I can believe in. A Ghana that my children will want to be proud of. Nipa motini ni ayo nyamfo Otiko Afisi Jaba bibi atwuma no na ayo soafo a ohwe nkwada ne na monten mane mema na afi wo mo bambo nsemu ni na former gender minister bibi atwam so no a national women's organizer de ene ekuta Maakye tijemfu no no nekuta sadi bre no madam Otiko Afisi Jaba ena busuan mote ne no metwa anopa no nsia kan kase no so utie ewo Ahenkan FM wati wasum me mompem kosoi me ko emfimfi mantemu omayene ma nananma tankunya wo ogwa traditional council osabere makwasi atoto sumienu e de atuja sei oman konkon Ghana mantem mako du sei ni na mantem bie ni onu mu a suku akese ni suku apapa wo magidin titin koda em wo mbeye apabni egum ten emfimfi mantemu da na no ana omanyene kasa na wo kire sei enam saso ntino eya mpempi omanfo dodo na efi miamia wodro eba ne mpotem eba besua de eba ne mpotem baginim de eba ne mpotem eba tete wo mama mo ya pabni bibe ya doctor fo bibe ya nurse fo bibe ya vice president bibe ya ministers MPs DCs MCs na osisa school so ni na no eye finfin mantem titu ni Cape Coast enegu osabere makwasi ata otosumienu kire sei weni na echi no eya na ne wura wo papa sense so hwe suku atele wo finfin mantem Cape Coast amanfo dodo na egum usuan de agentete no wo mu firi obi man so wo mu firi obi nkro so wo mu firi bonso bi firi framantem ebi firi tifidu mantem enkramantam epoemantem asantemantem no mu na agi twi ene trada o ko yimi go finfin mantem o ko eden bonse ewa kwakwa enfantifo nti me kwa koje ntete aba ntete me koje humasu ntete no aka cho pen no ko esan say omanhene se ne wono ena schools apapagu na obobo school bi ti se infanteman obo school bi ti se Adisadel College obo school bi ti se Wesley Girls Augustines ene miamia wodo bi schools awdo bebra eke kan o chese self schools we nso ontumi mo school ma akoma beye enuma na edu e wo man konkon Ghana ma schools a obobo din na wo mu din MPM entoman chese ampa ni mpotem ena schools apapagu na nso se de eha ne paa ne se wa bro ni amane boni onyene ba nyame do kwame index edin komo no ena osa bere makwasi atotosumi no se sukuru sueni na chi wo Cape Coast no Cape Coast nkwada mpe school ne ko wo mu mpe school ne ko baako sei osu ko school bia mu na se bia okọ classroom baako ka so okọ kan asuku fu egu no ma o kan wanhwe a ubenya Cape Coast ni wom ana Cape Coast nkwala wo ma wanya 50 wanya 15 wanya 40 wo mu swakra wo ma kani na afri monten eno na nanache so srada na abofra ne mmofra wo Cape Coast ne mpotem eni ogwa ene mpotem no wo mu nhwanten wo mu nko school na wo masua so de eye pa wa nko school no ankwanko sua de antini ya sese bofri nya de ansaba be se kon wo be keka nsem bia keka brofu bia odi agro uye na do kon akwakwo wo se twa enu nti wo mu sre pass wo mu yiro mu enyi wo mu yem enko school na oni amane boni kwame adex edin komo no na eye dwumadi a ekoso ogwa na wo mu pantoma se ogwa fetu festival afasha kese a ebaso no na wo mu pawntoma na etire da so ene se celebrating our educational institution for enhancing the name of ogwa na se we no de eye humasua ana wo mu de wo mani atu asiso a afia afasha wo mu babedi no
wombetu anamon enu nti enama ogwama hene etu omanfofo se titu ni chemicals for se ya omonyire omo enko school papa egu omo mpotem mfanteman Adisa de Wesley College Augustins ene de ekeka hono na emwa emma wom sunim de enkosoro obia nyim de grade schools ono na se kokwa ebenya tese pa aba pass ye but say what that in Manchester abesha so gwe listen sir na onam do ma biara pede na ba oba school wa ha na America demi aye okakra from home I am dead man in na yewo gwe nara nura no man and they nyim dead dem schools yo gwe ha my you know man just say nyim dead gwe yewo dem schools yo ha o say na yewo schools say siara e kaka mi gwa for wo kwa I'm quite decided. In fact, Supreme Wesley girls, Holy Girl, Augustus, Mom to Mo, yeah, from my feet. Ena da no enti omahina to no bopa jeja no kama ti se de otukufo basim ena omahina yi ne baako e chemisanse o se asam no ha ne pa na ensam ha no wiase na so sa asam no eno so kan bi ha ne pa nipa amotini ni eyogwa na nanom atrankonya manhene osa berema kwasi atotoso mienu ewo mfimfim mantem Cape Coast asem na mi Kenya na ede na nibresem ene na wrewosem atudwa me ba betrabo sompo akobi manso na famienu ade hye bebro ato na nanom ewo nsedo ewo man ba kumu ekoba ne sen ansa na mekom di munsem ni na ba besom no ma menkan for rich drop natural mineral water kan idia no wo mo de fra no rich eyes kan wa onum kama rich eyes na rich eyes nso Ghana Food and Drugs Authority ahwehwem e de stamp tim so nso ni yo tinipa numbi na mo na hrawa ne nipadua ne moje ebedi afusa ne na ho ban enu nti woma gia tum manso ya babontia di dwuma ma yese awenpo wenkasa rich eyes natural mineral water said the man for budget so no se onam kroma shedabisa na wadi wadanse adepa ene edi wadanse enu nti se open super anom uto agufie di ahye fridge baako na achile na odi bi nso agu onmo awo brem no anom de ehye no na awiabo wabodi anyu na rich eyes ne ede rich drop natural mineral water na enso ne dia den say onnom a wote sampa onum nsu a ekonipa mu a eboa no sense wom de anwodinu a eboa nipadua ni na bi awurawuram nti onnom rich drop natural mineral water olomba je ona wo sin no na oba say bia ompa didie mbu a obo rich drop natural mineral water na I said the oil fasting no ontekom edaw yema na wuti flavor no uki uzempo otisa amanum nsu enso no mo hwam onze nso bi won I said the tetene nsu aye pum no onum otisa ya pum ehwam sana rich drop natural mineral water na ede rich eyes no sese sa enete enso ni mo de emu de pa na de denso ne se ne bo da form kama esanse wahu ni se nsuo ye nkwa enu nto ye ne standard no bia atumi anya bi ato na okwa kotukura de ne bobu obeto akoton amanso nsa aka kakrawa na amanso nsa akwa no ewiase adidija ene amuna enenam nti wudi bi no na mesumi dibi you scratch my back I scratch your back enti sana rich drop natural mineral water na agenda no enti oni ni ndigwa hwebotaye okuta no oni ni ndigwa na beboa mo bie provision store mo ye fro program bia bedinto
ana wo pon ho a opensuo asoma wo ho a eye rich drop natural mineral water na kane no eye rich ice natural mineral water company ni din the rich drop enterprise wada Roma se opeso ne rich drop natural mineral water ana rich pack natural mineral water ana rich ice edin komo a bomodia friend 0241 666 508 0241 666 508 ana 0555 250 872 0555 250 872 ana bopino ewa achema boabu Peace Town achema boabu Peace Town krabata ne ba ko ha eya dwuma gidigidi 24/7 no mu giramo na so ana ka so CP wonso ne krabata ba ko ewo ho rich drop natural mineral water always rich always pure enti wona no ending sa so na wapom din enyina so pa afia busuya me ba be ko obi man so Ahenkan FM wati wasum me ba be ko Rwanda na Rwanda eyo man bia imbrembram no ka se nipa dodo e wo man nim ni na enenam empem dumiensa anwotwe ene aduonum nkru ni akire 13,859,678 wom dodo e Rwanda mprempin na okọ Rwanda nso a Rwanda yo man bia kasa edi ahim wo pa eye makomako awodro enan na awodro enan no emu ba ko wom kapa eye kasa de Kiyawanda ene kasa wom kapa wo Rwanda na Kiyawanda mamenche obi bia akopie Rwanda eja obi bisa ho tesane ade otumi ayi no se obi kasa mifri ebia mifri aboabo eno no beka wo Rwanda kasa Kiyawanda muse nturuka aboabo nturuka asene na esimifra asene nturuka amantia na esimifra asene amantia so obi chia good morning a Kiyawanda kasa mu also obeka ne se yebeka ne se marawatus marawamuti eno no ena ma hanso eye nwiriwe memo akwa abo eno so ye muruwakaza niza ena so obi boni din obi sa so din de sen eno so ye witwande ana se nitwa ngute ena afi ufri hemfa ana wo hemfa eno so ye muturuka macho ade kakra afi yanko Rwanda asambe na esi wo Rwanda die esi wo Rwanda abusuanya de ene se okọ Rwanda amani aba betodwa afri Rwanda governor of Rwanda Western Francois Habitegoto die ode aba betodwa ne se na wotwetwa mu ne nsuo frase gigirim ayerem dudwa na nsuo na muna na ateko so nim se nyankopon na ne omukasa obi nim emuna na ateko fiti na wotwetwa mu gigirim sana afidie nano brada na dweye yi ene enu awukwada no paye yi abusia ensu a ato Rwanda no esiwani ense okakire enam so ama nano brada na dwo di besi endo awukwada anopaye besi ene no adehia ababeto dwasa wo mafansu yirimu eni subrane a eto Rwanda no ato nananom onsedo ene nam oha ene aduonunkun 129 afumato nananom ewonsedo yayaya ewo Rwanda na eno anamane kire se wei na ye diedi kan wo abakwasemu ewo Rwanda sensu brane bi ato ama adehia bebro oha afumato nananom onsedo prekope emu awrem papa ama briche kese ena abo adehye wo Rwanda pa na eno na Rwanda womo asoya womo hwe ensuo bobre ene se de tie so Rwanda Broadcasting Rwanda Meteorological Agency womo de aba betudwa se adehye wo Rwanda manmu womo nkoso nhwanum esense ensuo no afina na tela nkasa ebe unity na ato eno nti watu amanfoni nafo wo Rwanda se womunhwa munsu ye entoto omunuama na nsuo no afina nkasa eba beto wei eyawrewo sama asi ewo Rwanda mine mame for manfo adwenche ba kumenu aba ento asomeko Facebook live Blessed Sun 83 2pm osi 2pm asante mampon osi bibia aye krado na NDC wo mu ba be jom na so se gigirim eno ti madam Otiku afisi jaba na asem na oka no ono nse na ba ni hwegu ntine MPP so
taking over, you go show Ghana. Was with the woman show Ghana, won't be developing Ghana. Tinidi or diaba, no. And I Kwame Boafo say or show me life. If it's a sheep, be quiet or saying kind news. Pa. Yada si kojo free body phones. Also the free edwuma ko yanko so modwuma say o chain. Na yam modwuma say o tie papa. Nemo mo say NPP de. So mbetumi abu watwe na acha Dr. Baumia. Acha Dr. Baumia. Oma happy birthday efua edua oyeneba oman happy birthday. Happy girls birthday nso nkoma Safura Al-Hassan, Master Planner Junior Kintampo, and this birthday command or so muti kasenepa. Yeda se honorable Abedi Kwada Sukumase, or say happy birthday to Madame Mercy, or say, onunsu o tie kase papa. Facebook Live no try to move wham. Amisco Spelele say fantastic news. Yeda se. Onunsu MOB birthday say Prince Onyene Asante, and then go for the birthday pa. Into Hina Santon so dear, and no na sebium soon koma adwini baku 14 information center, aka chief driver cinema so across the district, aka dead bone, aka goalkeeper puto asene bangalu obium sekuha yedase anope ye chiameko mi producer and nanope eye Billy Man ono anso ene dimko Facebook Live and YouTube me kona matching atwa so me din adikwaku enin kusi buadum kase bonasi misi achia opi mema umo ne tie